zami zingakanani Sanibonani ugogo Mseleki lo okhulumayo namhlanje ngithi ngimthulana nazi indaba enikade nazilindela ukuthi hawu gogo saxakeke egoli uzofika nini ngapha ngiyongithembisa ngithi hayi ngisazofuna indawo ngithi ke namhlanje anginitshela ukuthi chabo egoli ngiyeza mhla ka1 ngizobe ngikhona egoli ngizoqala isigodle esisha ngizoqala ukusebenza khona ngizoqala ukusebenza mhla ka1 2 u3 ngicela ukuthi bonke laba bebengidinga egoli bafike ngiseSoweto imininingwane yonke izobhalwa ngenzansi kwale nkulumo engiyikhulumayo engisho ukuthi ke abantu abaningi bebekade bengidinga egoli ngizobe ngikhona egoli ngiseSoweto ngizobe ngiqala ukusebenza mhla ka1 2 3 ngoba kahle isikolo sami esikhulu siseThekwini manje ngokuzwela abantu abaningi abathi basegoli ingakho ngithe namhlanje ngimemezela ukuthi ngizobe ngiseSoweto mhla ka1 lapha ngizobe ngisebenza khona ngicela ukuthi ke bonke bebevele bengidinga baphume ukuze bathole ukusizakala bangayitholi sebesey'inkingeni zokuthi bagcine bengasangitholi sengiseThekwini kodwa njalo nje sekuzothi njalo makuqala inyanga bese ngizomemezela njalo ngoba njalo nje lezi insuku engizoya ngaze egoli sekuyizona insuku njalo engizolo ngiya ngaze egoli ngicela ukuthi ke ongezwanga atshele omunye ukuthi cha vula lapho eklasini lakho Mseleki ugogo Mseleki usememezela ukuthi uzobe esegoli mhla ka1 eSoweto lapho ke imininingwane eminye nizoyithola ngenzansi ngiyabonga kakhulu ngiyacela nje ukuthi nitshelane ke ngogogo Mseleki ukuthi uzobe khona eSoweto omdingayo kufanele ahambeke ayi lapha eSoweto imininingwane yonke nizoyithola enzansi uyabonga ugogo Mseleki maphosi